Uyabona mina mangisuke ngithi i-comment yesiphuphuka ngiphendule. Isuke ngiqinisile ngempela futhi ngeke ungibone ngiphendule isiphuphuka. Kukabili kuphathi kokuthi ngiyayiphendula i-comment yakho noma ngiyayisusa. Ngoba kunabantu abangithandayo lana abangesekayo. Manje ngiyenza isiqiniseko sokuthi bonke abantu ngiyabaphendula. Kwenza ukuthi nabo bengaphelelwa ngamandla. Kune video ke engeke ngayifaka nje. Ngikhuluma ngokuthi ayikho lento ukuthi ezulwini kungenwa ngokuganwa. Nangokugana ngifakile nje ngangabe ngisayinaka kodwa ngithe sengibuyela ngithi ngiyoyibheka ngafica ngithuka laphana ngendlela eyisimanga nabantu futhi abangithukayo abantu abangaganiwe nabangaganile angazi ukuthi yini le ebisibathi ukuthelisa kangaka bengiphikisa besho nokuthi mina nginamanga ngaxakeka ukuthi ke amangami imaphi ngoba phela mina okwami ngithe mina izulu lingenwa ngokukholwa hayi lento yokugana nokuganwa noma ngabe nginawo kamanga kodwa awamamanga angcono ngoba akhona eBhayibhelini kunalawa awalaba abangiphekisayo ngoba mangase uthi veza ke phela la kubhalwe khona ukuthi ezweni kungenwa ngokugana noma ngokuganwa ngeke ze kuveze lokho ngoba amanga angekho ngisho eBhayibhelini baqhubekileke abantu beqamba amanga ngibatshela nokuthi oJesu akaze beganwe oShaka akaze beganwe bengiphikisa abantu bethi baganwa ngawasusa ama-comment ngoba ngibonile ukuthi indlela sebeqamba ngayo amanga abantu bogcina sebethi uJesu wayenezingane yabona ngabona ukuthi ngeke lamanga ayakude ongcono nje ngivele ngiwasuse ngisho ama-comment akhona ngawasusa ngasho lawo alabo engibonayo ukuthi ingqondo yabe yaphila namhlanje ke ngifuna ukukhuluma nje ngokuthi ukwenza ucansi kungcola angazi noma abantu bake beyibuzela ukuthi kwenziwa yini ezulwini fanele kube ngamatshitshi acela imvula futhi nangempela futhi mayecelile imvula iyaba khona iyana lokho kusuke kutshengisa ukuthi uNkulunkulu ibona kuphela abantu akwazi ukubezwa ngenxa basuke besengcwele ucansi lokungcola yonke indawo lokungcola enkolweni liphinde libe ukungcola ngisho ezulwini imbala umuntu nje okade enza ucansi akavumelekile ngisho ukushisa impepho akathinti ngisho umuthi ngoba usuke engcolile kusuke kufanele ukuthi ezeqala ihlambuluke ekuqala manje wena mawuzothi wena ithunywa laNkulunkulu ezayithunywa uNkulunkulu uthi wena zayiganiwe zinabafazi ngoba phela umfazi oqala nje udinga ukuthi ulale naye udinge wenze naye ucansi babezokwenza kanjani ukuthi ethi engcwele ethi esebenzela uNkulunkulu kodwa futhi manje yajika futhi fanele enze ucansi futhi aniboni ngani lento lena ukuthi iyashayisana uJesu waqala ukushumayela ena 12 years wazwadlula emhlabeni eneminyaka ewu33 umbuzo uthi njengoba nithi nina umfundisi fanele kube umuntu oganiwe uJesu wayeseganwe nini ke ena 12 years kodwa ake sikudlule konke lokho ngamanje nizovele niveze futhi amanga enzofuna ukuseka ngawo lenkulumo le angisho ke kodwa ukuthi ngithi abantu abangaganwa yini ukuganwa kuhle kodwa bengifuna ukuveza mina bengifuna ukuveza ukuthi kahle ukuganwa kusenhlahleni nje ukuthi wena ube nawo amandla ukuthi uganwe nawesifazane futhi ube nayo inhlahla yokuthi ekhethwe kodwa kufanele leyo nto leyo uyithwese icala uma ungakwazanga ukuyenza ngoba uNkulunkulu into ayifuna kuwe ufuna ukukholwa kuphela akafuni ukuthi ukhave lezi zinto yebo lezi zinto ufuna uyikhave vele kodwa futhi uma ungayikhavanga asikho isidingo sokuthi uyithwese icala kangako angazi ke noma lenkulumo futhi engikhulumayo izophinda futhi niyishintshe futhi niphinde futhi ningithuke futhi niyenze enye inhlamba mina ngibazi ngempela abanye abantu ukuthi ingqondo yabo isebenza kanjani kunjengokuthi umuntu uthi umchazela ukuthi uJesu wakumuntu omnyama eUyeshua ecasuke eze kuthuke kodwa ukhonza yena njalo uJesu kodwa ucasula ukuthi wena uthi ufana naye kodwa mamfanisa noSathane ukuthi hayi umuntu omnyama ufana noSathane ila kholwa khona akaze jabule ethi uqinisile eze kubele ngisho ibonelo ezenziwa abantu okhombisa ukuthi ngempela abantu banoSathane bafowethu mina ngiyazi indaba abanye abantu ukuthi isebenza kanjani ingqondo yabo kodwa phela ke kunjalo nje bafowethu abantu abangaphilile emakhanda bayohleze bekhona kuyoze kubhubha umhlaba.